Tes. Tes, tes, tes. Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi Pasahato Tusude Ruas. Do tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madhita. Jalani tapuji matuhata maret de mahita sian bukwede nomor 10 sada ayat sada sahat ayat tulu. So
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumo palangi dohot tanaon. Amin. Asima roham diau ali Jahuba, ay targugo doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay ang guau, tuho doau marhapurusan, ali Jahuba nikudo, hodo di bataku, marguru tu tanganmu do akka perserioki, say palua mau sian tangan ni akka musuku, do sian akka namak kalotong yao, ali Jahuba, say unang paura kau, ay hodo na hujo, say palua mau, marhite-hite hati koranmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, para sirohana sumurung. Nama dok mauliate mahami tu hosian nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu nasa sade tu hamatian humokop pami. Asa unang magu na porsea di bana. Alai asa hanguluan nasa liling-nililing na dinasida. Ali Tuhan Jahuba sasada hodo si Pangulu padomuhon jolma do debata. Hupuji hami guarmi jala hudok kami mauliate tuho alani saluhut na binahenmi patupahon hanguluan nami saya dongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikir kami toktong na tinaonmu dot hamamatem asa huarsakon kami dosa nami jala asa tubuh di kami haporsiaon nasitong jala asa maroha kakolongon kami huhud madok mauliate tuho asa ulo kami mangutun ho rodi hamatean ali Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olak nion rodi saliling nililing na amin. Tapuji Tuhata maredehita sabukede nomor 352 ayat sada dot ayat opat. Nomor 354 ayat sada. Buku ede nomor 352 ayat sada do opat. Sa
tangihon hamuma patik ni debata ima ayat parjulu sahat tu payat awapaton. Ayat parjulu ahudu Jehova debatam ninna debatata dang jadi maraku pahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi kanonmu jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang doho na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotong gabi si sobaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni di bata yang gosoture dalanna ayo na humna dosogot akkana marsineang di guarna patik pawapaton ingot hamuma babadiaw nari minggui dinaw nomari maula hamuna sa siulaonmu alayang go ari papituhoni ari paradian ni Jehova de batam doi dan jadi humangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lagi-lagi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe namangibati hutam ay dinaw nomari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahanido ubahen na di pasu-pasu de bata ari paredian nai jala di perbadiai ido sahatna atong rak mangidogugu mahita tu de bata lahu mangulahon patik nai ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi amin. Tapuji tuhata tabigima seksi parupuan lau marangklung.
Tapuji Tuhata maret de maita sabuket de nomor 410 sada ayat 2 dot ayat 3. Potima dusata tuadopan ne debata martang yang mahita. Ali debata may nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilala kami. Riko doa siniroham di salut kami halak perdosa. Alanido ubahin nahulu pasirap kami diri nami sadariod di julum. Jalahu partopoton kami. Tung najok-jok do kami manibilisian akadalan munabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali kami sian julum. Alani dosa nami. Edang dihalo mohon roham hamatian niak kapardosa. Alai kamu buat nirohana dolo mo niroham. Asa mangulu. Sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pakot maasinoroham di kami, marhite-hite panidangion, dohot hagugon ni tod di perbadia, asa tarapul situ rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat kami merpangalaho. Bahin hasangapon di kuarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata, tarengot Tuhan sesandi dosata. Mutsat peak kadolok jalahu mutal akarubian.
alayang parasi ni rohakku na sotupa musat sian ho jalapadan ni hamadamekku na sotupa humordit ninna jahuba siasi ho hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian buket de nomor 210 ayat 2 dohot ayat 5. Di bahen ho depan denganan pasayan dosai sude idomatku ona luao di hamina tarjeai ibe mau lihat tema oni ode bata Dang hangolu wana matea na cita na borsui raso tarbang doi manira Asiana holopi nadi baga sate susi ona burju doro ami Tatangi homa ede puji-pujian kor NHKBP.
Tabegema hatani debata turupuk diari minggon epistel sian Matius biddu 20 sada mamuka ayat sada saat ayat sia tajahama marsika soring. Epistel sian Matius biddu 20 sada ayat sada saat ayat sia tajahama marsika soring. Dungi laho madapoten huta Jerusalem saat manasida tu sosor bet page mardorokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Jadi mulutung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma narikok dei di Tuhani dungi pitor luason nama. Pabuah hamuma tu borusion idama naroma rajami manopot ho nalabok dorohana halode do hudulanna dohot anak ni halode boban. Dibuan nasida mahalodei dohot anakna dia pehom ma ulos nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Alai sude natoropi akan dijolona nang na mangihut sian pudi pe mangulupulupun Hosianna anak ni Raja Daud pinasupasuma naro marhite-hite guarni Tuhani Hosianna madigijang ido saatna mertua doakan atau mangihon hatani debata jalan opeosa. Amin. Tapuji tu hatta sian sangap ni Jehovah nomor 710 ayat sada sahat tu ayat 2. Dinama boru sando
Sahatidakko maha porsiattai, sona hina tindakkon ni dongat tasa porsiat di sadok portibion rapma hita amadok. Au porsea di debata Jakoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tomo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jakoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asiatot di porbadia, adorang sokabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhumon ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu bana toru dong ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jakoba, amanai pargugu naso hatu dosani, bisima ibana pe mamulak sogot tu tanoon, manguhumi na mangulu do namate. Au porsea di todi porbadia, jaladok sada huria na badia, huria katopan ada Kristen akka na badia, dohot di hatasan di dosa, dohot di hataina mandok, mula mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tabigima tikting namasa di huriata di bagasan sa minggon. Horas madhita saluhutna, tikting dihita di mingguon, manang warta, manak patakasson akanau diulahon, dohot nalaho siulahon. Dihita sude akaruas dohot akaparalado. Minggu ta sadarion ima minggu palmarum. Topik minggu ini pina supasuma naro siad bagas goarni Tuhan. Pina supasuma naro di bagasan goarni Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 2.1 Sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 10 April 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 Berita duka. Pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Dostria Boru Silitonga, Opung Arlinson Boru, lahir tanggal 24 April 1935, tutup usia 87 tahun, yang beralamat di Jalan Lurah nomor 245 Cimahi, Wik 2. Pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 telah dimakamkan di TPU Kerkop Ligaja Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. 5.2 Pelantikan pengurus seksi. Pada hari ini Minggu tanggal 10 April 2022 dalam ibadah siang akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi multimedia, pendamping remaja dan pengurus kebaktian sore terpilih tahun 2022-2024. Anoma di sude di akaguarna di jaha sekretarista manak tajaha ma na adong tertulis di wartawan. 5.3 Ibadah Passion Jumat Agung dan kebaktian Paskah 1 dan 2. Ibadah Passion pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 April 2022 gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion masuk pukul 19.00 WIB, dan bersama dengan itu juga pembukaan sermon week dan kategorial. B. Kebaktian Jumat Agung.
Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 gereja kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan 2 kali ibadah. Pagi pukul 07.30 WIB, siang pukul 10.30 WIB. Akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dalam setiap ibadah. B. Pada pukul 14 WIB mengadakan ulang nahohom, peringatan detik-detik kematian Tuhan Yesus. Sebelum ulang nahohom, remaja HKBP akan mempersembahkan drama singkat penyaliban Tuhan Yesus. C. Kebaktian Paskah buah-buah hijau dalam kurung subuh. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 gereja kita akan mengadakan ibadah buah-buah hijau masuk pukul 5.00 WIB. Seksi perempuan menyediakan snack. B. Paskah 1. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 adalah Paskah pertama gereja kita akan melaksanakan ibadah dengan 3 kali kebaktian, yaitu pagi 07.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB dan sore 16.30 WIB. C. Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua masuk pukul 19 WIB. Semua kegiatan ibadah di atas dilaksanakan secara tatap muka dengan hadir di gereja akan disiarkan melalui live streaming YouTube channel dan Facebook kecuali ibadah buah-buah hijau dan Paskah kedua. 5.4 Donor darah. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pukul 8.00 sampai dengan tanggal 12 WIB gereja kita kembali melaksanakan donor darah. Kegiatan seksi kesehatan bekerja dengan UTE RS Jebabat bertempat di gedung sekolah minggu. Setetes darahmu menyelamatkan orang lain. 5.5 Baptisan Kudus Padidion Nabadia. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus Padidion Nabadia dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti baptisan kudus agar mendaftarkan ke kantor gereja atau ke situa weknya membawa fotokopi akte kelahiran pastoral dari Sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 10 WIB. 5.6 Pembangunan saran pendukung. Pelaksanaan rapat pembicaraan pembangunan sudah berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan antara lain. Pelaksanaan pembangunan adalah melalui sekelola. Gereja dan panitia pembangunan menghimbau kepada jemaat supaya mencicil atau melunasi janji iman, lelang pesta pembangunan, lelang peletakan batu alas untuk mendukung pembangunan tersebut. Rumah pendeta resort, kantor, rumah pendeta fungsional, ruang kesehatan, teras, kantin akan dibongkar. Untuk itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan material bekas bangunan supaya mengajukan permohonan kepada panitia pembangunan paling lambat Sabtu tanggal 16 April 2022. Ulangi majon. Rumah pendeta resort, kantor, rumah pendeta fungsional, ruang kesehatan, teras, kantin akan dibongkar. Untuk itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan material bekas bangunan supaya mengajukan permohonan kepada panitia pembangunan paling lambat Sabtu tanggal 16 April 2022. Jadi di hita buladong aka todokta jemaata bolona pengen aka bangunan on boydo diusulkan ke ketua panitia, manak tu panitia, manak tu perhalado, manak tu perartaon. Jadwal ibadah minggu tanggal 7 April 2022 pukul 7.30 WIB, WIB 4, 6, dan 9, pukul 10.30 WIB 178, pukul 16.30 WIB 2, 3, dan 5. Songonima warta dihita di mingguon mulai tema di debata, mulai di mehita saluhutna, horas madihita saluhutna. Tabegema kor sian lansia.
Tapuji matuhata marede hita siabukwede nomor 217 ayat sada dohot na mangingut huhuk mata pasahat peliata na parjulo. Jehovah dong aku tungisi aloki tangi yang di rohku padamu musuhi kasihani Debata au Kristus uluki Tuhan mi pangisai Ai damang do Jehovah puji itok to sai digolong roh mardikota olong dorohani natimbo tuk dogongona membuat asa pulso pasonang rohani. Mudarni Tuhan Yesus penolong rohaki ai idona pebulus dalam amai artana dona naon nanile ona unang minar amaol polo midagini. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramo tiyak ati muna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Urian itu hata na hinaulongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, songoni manang hamu amanami inanami, na poso bulung remaja sikola minggu namar minggu di bagas munabe, hata ni debata dihita di minggu tasararion mima minggu palma, imana tarsura di pesalmen 110 ayat 10 sia satu ayat 20 sia. Tajahama marresponsoria.
songonon ma didok besi. Ukap hamu madiahu akabahal ni hati goran, asa hubongoti akai laho mamuji Jahoba. Madok mauliate maahu diho, ala naung dia lusiho ahu, jala majadi hatu aku. Sia Jahoba doi masa, halongangat doi anggo di matatta. Ia le Jahoba sai manupa maho, ia le Jahoba sai homa mabahe majadi. Jahoba do de batata, jala ibana manodang hita, tabat ton hamuma akka pelean pestai, saha rodi akka taddu nilanggatan. Madok mauliate mahamu di Jahoba ai pardengkan basa do ibana. Ai rodi saleleng nileleng nado asini rohanai. Ima yanggo sahakna. Urian itu hatta na inaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus om maju tapa ulah-ulakon hata ni debata nama sayarga di minggu palma sadarion. Nama madok mauliate mahamu di Jahoba ai nabasa do ibana ai rodi saleleng ni leleng na do asi ni rohanai. Gabe sai tapa husor-husor, tapa ulah-ulakon, hataon, pabor hatok kita, manomu-nomu, Good Friday, Holy Friday, hari Jumat, ima pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Dia kena persea di ibana. Bersyukurlah kepada Tuhan. Uruti hamu jo, napa sebelum? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasanya bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Arong manahon atakoan lau marminggu itakko tasna di bis. Alay tong goro marminggu amat taon. Inat taon marminggu. Dungi disukun dongan nama. Songon na somartas soidain na toy ma. Madok mauliate may betu tuhani. Bahasa hon atakoan udah bain. Hiba minat taon. Hon atakuan madok mauliati on nang buharo nuangin naruhana wasa madok mauliati hong ngaw atakku ako na barjolo arong nakining manggara rong kosuba ala di boto hatakuan au dibisin na mauliati madi Tuhan di ojar do perohani halak mangurupiau kedua hon madok mauliati mau ala dang hosakku ditakko tas sudo inat taon. Idua tena. No balga ha mauliate ni rohaku ima. Madok mauliate au tutuhani. Ala na ditakko do au dak panakko ninna inat taon ma tu dongan ne. Amuak kamang do tamuak kainang madok mauliate ngatakkoan. Molo hatani Apostol Paulus di sara Tesalonik 5 madok mauliate mamu siala saluh na ido dipangido amai tu hamu marite Tuhan Yesus Kristus di sude kondisi situasi ditogio do ita bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik nangpe di bagasa ragam niak kapadalan ningoluta godang do akan masa mabahe kita sipata olo sudat bersyukur kepada Tuhan olo diabati madok mauliate tu debata di bagasa saluh na kana masai alai halak na manomu-nomu Kristus bongot tu Yerusalem disosor ni huta bet pagi ketika Kristus sudah sempurna menunaikan tugas kerajaan Allah di bumi dan sebentar lagi ia akan memasuki kota Yerusalem untuk menerima penderitaan, untuk menerima hinaan, cacian, tendangan, ludah dan segala
hal yang menjadikan ia menderita. Ia tahu bahwa ia akan menderita, tetapi ia memilih untuk masuk ke Yerusalem, untuk menyempurnakan kerangka keselamatan surga, kerangka keselamatan Allah kepada umat manusia. Om matong nata hamulateo sadarion. Om matong nata syukuri sadarion. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya ia baik. Ia tidak keluar dari Yerusalem. Ia tidak pergi ke Judea. Ia tidak meninggalkan umat manusia. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena Yesus masuk ke Yerusalem untuk menyempurnakan penebusan kepada umat manusia. Gabe bongo maibana dungi sude mahala Yerusalem make bakon baju-bajuna saledangna buat pohon palem untuk menyambut raja, menyambut Yesus. Kemudian mereka seluruhnya dengan keras memekikkan Hosianna, Hosianna. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dipasu-pasu naro di bagasan kuarni Tuhan ini. Dengan begitu bersemangat seluruh orang di Yerusalem mengelu-elukan Kristus sebagai raja, pemimpin bagi mereka. Amuak kamang not tamok kainang di bagasan roha mauliati ikut di boto na porsiai do boasa madok mauliati tu debata. Boasa madok mauliati hamu tu debata. Kenapa kita bersyukur? Asa halak nama nadda basa-basa ni debatado natuk madok mauliate. Halak nama boto karunia ni Tuhan do na tahu madok mauliate. Halak nama jujur nama milang-milangi. Ya deo kamu nak ini dena barjului. Alani hupuji hotung beribu hali do. Berarti orang ribuan dalam nizol mamadok mauliate tu debata. Adong do edde si pasato ta ribuan alasan laho madok mauliate tu debata. Di bagasan saluhut namasa di ngulutai. Holan na jepe na sa jujut tabi di jamita. Holat di leo debata pe di hita ariodo na zinadihon di debata. Arion. Ayat 3 nak kiniani. Ariodo ayat 24. Ayat 24. Ariodo narjenadion ni debata marulopolop jala marlas ni roha mahita. Disi. Di lewat debata di hita ari. Arion, sadarion, waktu, kesempatan, kairos, kronos bagi orang yang percaya untuk marhosa. Neves kehidupan. Nani basa-basa ni debata. Mulubui pihita kamang dota makenang marhosa satu sadarion mau lihat ma. Arong do lansia masuk rumah sakit ngasehat be. Anggun si belum masuk rumah sakit hosa-hosa 2 tahun. Sere-sere nama hosana. On nama ratiki na narohana. Ngenat to. Alai hola dibuat rumah sakit dipasang oksigen. Bahan tu sonti. Dungi adong na gur di baribon. Soni lo kan mal oksigen itabung nai gur na di gur iso. Dungi tertabu amat marosa. Dungi sa ma pembayaran matong. Sedia ma pembayaran nena 576.000. Holan hosa. Hola kosa rupiah dah. Dang dok rupiah buat biaya tabung oksigen O2 576.000. Torke berata mamat to. Bah harga yon. Nah salah salipa ben rumah sakit doron. Isukut dokter. Harga mau nina. Gararokku 576.000. Nina amang tabung ini satu tabung sekian. Bapak menghabiskan sekian tabung kali sekian 576.000. Jadi harus saya bayar, iya. Dungi duduk mamat ton dipikiri mah. Dungi madok mau lihat mebana. Tuhan mau lihat madiho. Luas mau marhosa inama tama. Tiki mau lau marhosa
576.000 mahu garar. HP 72 tahun mau umur hunuaing, dak woto be manga 300 juta heli au marhosa. Gratis do liak ko ina amatoma tu hatai. Hula 2 borngi 2 puang manggarar hosa 576.000. HP 72 tahun ma umurhu. Hali 365 hari. Hali 24 jam. Hali 10 menit. Hali 10 detik. Kiramu majo, sedia mesudei. Sedia makara rom mamang lansia hianak sugari manggarar hosai tu tebata. Banga nang minoto bete. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Inilah hari yang dijadikan Tuhan kita bersuka cita. Hari apa? Hari penebusan yang sedang kita songsong hari ini. Tatomu-tomu dosa dari passion of Christ. Ima penderitaan Kristus dari Baba Gabbata via Dolorosa Golgota. Lahu pasikopon pakokoponi dihita. Keselamatan yang dari Allah. Sudah saya lihat melalui mataku sendiri. Nggak diida mata tabe. Haluau Nabi Nuhani Kristusi. Keselamatan yang dari Allah kita. Telah nyata di dalam Yesus Kristus. Odolas ni rohata sadarion. Nangpe ikol lungud do rohata. Mamereng dosa tak. Nangpe ikol marsak dohita. Pola mersugut merpartangiang pasyok kita hari Senin, Selasa, Rabu. Dung kita pakai baju tanah lum-lum. Nah hulum. Tanda berkabung. Berkabung bukan karena karya Kristus, tetapi kita berkabung karena dosa kita. Leanai HP au Tuhan ditoruni silang mi. Tidak ada seorang pun manusia yang seharusnya layak di bawah salib Kristus. Tetapi karena Kristus yang telah memberikan darahnya dan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, maka kita dilayakkan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan adok sahalak pehitau sasitong nganatau gabe partohap di mudar ni Kristusi. Alani dosata, dot alani panghalausiota. Tetapi Kristus yang oleh Allah sendiri memberikan darahnya dan nyawanya bagi kita untuk menjadi tebusan atas dosa kita. Tidakkah seharusnya menjadikan kita bersyukur kepada Allah? Sebab Ia baik. Baik karena menebus kita dalam dosa. Baik karena melayakkan kita dalam kenistaan kita. Saya jodok kudok hakamang dot tamakainang. Uka bahal na muli bagas ni de bataki. Nomor 3 de tayo bukede. Ay tu sido au naing muli ganup hulului do disi bohi ni de bataki. Ede kamu be bagas ramu natong. Hulului do disi bohi ni de bataki. Sasitong nga salah pe tahun tidak ada yang pantas duduk di bait Allah. Dong, tidak ada. Bahkan saya tidak pantas duduk di altar Tuhan. Alai waro, tetapi kita dilayakkan. Dipatau. Alani asini rohana doho dengan nibasana nabalgai. Ai dihokok dohi tarang dibagasak kategoratai. Kita ada di sini bukan karena kebenaran kita, kelayakan kita, kesalehan kita di hadapan Allah. Dan alani hadawot tabuhi tamar saor di hari Minggu palma sadarion, tetapi hanya oleh karena kasih setia Tuhan yang menebus kita bukan dalam kebenaran kita, yang membenarkan kita bukan dalam kesalehan kita, tetapi membenarkan kita dalam keberdosaan kita. Gabi tahu kita sudah sadarion marulo polo jalamarlas ni roha. Tatomu-tomu ma arina badiai. Ari na dijadiun di bata, ari Jumaton, do passion.
pasari-sarihon nabinahen ni Kristusi dita. Payuti mamang, dotto inang, hai para remaja na Posobulung. Luar biasa remaja HKBP Jalan Lurah tahunon, mereka berkomitmen melaksanakan prosesi penyaliban Kristus. Sampai ke dana debeon. Generasi kelas 3 SMP lah mungkin. Upar roh kami mulai dijiwai nasida. Udok tu nasida, tidak ada seorang pun kamu yang pantas melakonkan perbuatan Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa, tidak ada yang lain. Tetapi kamu hanya berusaha mendekatkan peristiwa penyaliban di HKBP Jalan Lurah. Asa sudi hami tuki, asa sudi hami makilala, belgani pakokobon ni Kristus iniku. Alani dingga bek kamu. Jalanunga manggugu nasida lam denggan las doroha. Tabereng mari Jumat dah. Jadi jam 2 na dibatik tinginak kening. Prosesi dimulai jam 13. Di somai tatong. Arong do lape tanod di sini para dihuriata. Alai lape matong ngolo manga patabuhu Kristus lagi dipersilakkan hita tabu-tabu mangan hurap pas doi. Jadi roh para halado matabain lape matabain niko. Anong gawe laos butong las mododo kanon bangsoi niku tu itu nasi darupa. Jadi somai tanos sadari hari Jumati tabereng majo remajon. Mereka sudah berusaha dan terus akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Lausiro taunani palmarumon, macelas roh sadarion, semasa du pandemi, torop pita berminggu sadarion, polado gudang akan adohot, siar remaja sekolah minggu, sudah ala pelantikan seksi sadarion, laos minggu palmarum, minggu perpudi, panomunomo di pakokopon ni Kristusi. Tasambut do Kristusi nak kening mariti angklung niak kaina. Edden ilansia pasahak madalamu. Kur sekolah, kur na Posobulung, bersyukurlah kepada Tuhan. Taidehon Tuhani. Gugu-gugu ta suarahon, pamujiot ta tu dewata sadarion. Pabua hosianna, hosianna. Pina supasu manaro di bagasat Tuhani sude, ruas ni HKBP Jalan Luraon. Mangolopun haroroni Kristusi bongot tu bagas Jerusalem. Jalalau siro habobongo nasadari oturo hatta. Habobongo ni Kristus itu Jerusalem. Patadahon habobongo ni Kristus tu bagas ngoluta. Habobongo ni Kristus tu bagas rohata. Asa tedek rohata. Laho majakon pakokopon ni Kristusi gabi habengeton ni rohata. Idahamu mahatawon ni Kristusi patao taon na citi. Parrohao kita makamang dota makainang hasabamon ni rohanai. Lahu paujukon panaononi pola atung tos hosana. Lahu makokop hita jolma manusia da ikon balgado rohata majalo basa-basa ni debata sehingga setiap kita bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan selama-lamanya bahwasannya selama-lamanya kasih setia Allah. Kasih setia Tuhan. Keset Zahwe. Ima na taulupod di bagasan sadarion. Alani gudang gulut ta sadarion da adong donor darah di gunung sekolah minggu. Do mamu lense donor darah dah adong kopi mudar muna. Dang be. Bisa inang ketua seksi lansia donor darah lansia dang bete. Gitu atau unak pola donor darahmu. Donor dana mahamu dah, donor dana, donor hepeng, dangarong benda mudar nggak boleh habis. Jadi, adong donor darah, sudah mai tak kamang, mudar ni Kristusi, mangalehon ia hayasot dihita, alai mudar tau pebodo mangurupi dong ata. Adong bazar ni ina, 3 kali hamu bazar. Songon na gudang nak kini hasil na wida. Sudah mahitan naman horda bazar di ina pigalian noni. Bangko gudang ko hasil na torosok kamu mati minggu. Now bazar ni ina. Adong pelantikas sadarion
pengurus seksi multimedia, pendamping bazar-bazar, pengurus kebaktian sore. Ma ide hita ma, gerak cepat nama hita. Nang adong pibu hita berlabat-labat. Sudah nama hita on, madoras, laho patupahon, bongkaron na nama jabuni padita resort, sudah man nate. Alai nakining tikting yarong naik pasikupok kuda, kamang lotamok kainang. Mohon menghubungi panitia pembangunan jika ada yang membutuhkan ninna. Iya betul, jika ada yang membutuhkan. Tapi martuhor doda dan gratis setong. Baik kamu penawaranmu nah, dah. Saum mamak kutuhor jabuni padita resoton muamu tu pembangunannya lekok kamu mak. Molo ukak rohana sida nggak boleh rain narohana somangai se. Bukan siapa-siapa kok narohana ilehan. Alai jaga mahitat tong hamu ini sudah ke pengurus seksion. Si Adion so nagudang ko na pasubulong sa dari umbar minggu laskur. Dan remaja juga ya na pasubulong. Generasi lintas generasi sasi saya lihat na pasubulongnya. Ada di situ Parguru Malua 2020 yang baru dilantik. Ate nga macay uli be garizat taon denggan. Nakining gabi so na hurang balga garizat na mi ba. Turbainon na balkon net di sana na roha. HP sarana pendukuk sosai pe ngabal ko pinikir aja ya. Ngararati do sipata pikiran non. Alai tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nangadong nasar patu pada mata. Molo sada rohatta. Molo dos rohatta mangaluga kuriaon. Nangadong nasar patu bahita. Sudah boy. Ngakana denggani tatorus soma. Dan saya berharap seksi pendamping bazar-bazar multimedia kebaktian sore adalah orang-orang yang kreatif. Membenahi dirinya karena 2 tahun ini masa pandemi nggak tahu usiamu. Kubereng janak kini wartai pengurus seksi hiraswarong gue berubah. Orang pengurus baru stok lama, idoton. Pengurus baru stok lama don. Nah baru hida holan hiramat tatabunat do. Ketua seksi musik. Malora matomar musik. Martarompet. Jadi denggam ama do takadi bara alai gudangan naliling dope kreatif mahamuak kamang do tamak kenang di tahun periode pembangunan huguari mahamu molo nama saya periode covid 10 sia periode pandemi mate 2020 2022 periode 2022 2024 adalah periode seksi multimedia pendamping bazar-bazar kebaktian sore pembangunan. Alaihu mabangu kita. Unang murah-murah haci rohamu nak ka pengurus seksian non. Anggo saliling 2 tahun non. Apa ngidua munah uliak kami do. Na itu sok kami memang lean. Patu pauk kami na pasahat. Ada program kami Pak Pendeta kata Adi Satria Simbajuntak. Lanjutkan. Nanti derus dari seksi remaja Pak Pendeta kami mau ini. Berikan. Kami mau pasca cairkan. Seksi kesehatan lehan. Ala yang gua karina neng rora. Olo nama agak songon na ta todan. Ta panangit. Aka program ni huriata. Sudah pikirata. Do rohata tu pembangunan om majo. Tu pasaihon sarana pendukung om majo. Asyik tersongon na mangihut ti tagabi gereja yang modern. Dengan fasilitas yang representatif. Dan mampu fasilitasi program gereja PAK. Anggo PAK rak mulai lantik sadari ngai lantik nasida. Na tahun ini. Dok guru-guru agama, youth teaching, Sunday service. Dohot Sunday jamming. Napa sobulung, sudah mahita. Ala yang gotuak karena yang roh. Ala ni upangido tuamu ketua seksi, marilah kreatif untuk membenahi dengan tidak nunda program kerja HKBP Jalan Lurah. Boyulah hono muna sude alaihi tapi atong iko makilalama. Huriai nuaing naing mabangun. Tusi na masari hononna. Tusi na majo pikir hononna no salhu na sabuhi si dunginian jalahu matop dasip. Alani ta tikir majo kamang dot tamak kainang janji matada ngahira lunas waro ta cicil mak. Akal lelang pesta do nasing tagugoma. Esa lilingot tadok esong izina ninahita nuang ngarobe izina atong bohama borhak mahita.
di bagasa sadani roha, dohdos ni roha. Lahu patuluson pembangunan di bagasa sadok hatawon, holan siad debatado. Jalo otta gugon, do sudi hamu pengurus seksi, multimedia, pendamping bajar-bajar, kebaktian sore, di patau jala di pargugui debatam hamu, mangulahon-ulahoni amen, martang yang maita. Mauliate ma di holi jahuba Tuhan nami, Aryodo najida di homu, ari parulupuluput di hami, manumunomo Kristus bongot tu bagasan rohanami, hujakon hami mayali Tuhan manodangi pikiran nami, na di bagasan haholomon, na di bagasan arsak, ilu-ilu, pertangisan, nadukduk, hauton, hapuguson, parsahiton, rodi hamatean, mangaliliani hami, gabe sorat ngulu nami di portibion, sayunang masudat tami madok mauliate, ay pardinggan basa doho, rodi saliling-giling na asini roham, na mangalehon na margay di hami, imamudar ni Kristusi, dot hosana, humokop hami jolma pardosa. Pasu-pasu mahami ele Tuhan, pasu-pasu suruasmu namar minggu di garejaon, namar minggu di bagas nabe, tupahi nasida, leho magajang ni umur di namar ulang tahun sadari dosa mingguon, di bagas alas ni rohan nasida ulang tahun kelahiran, namar ulang tahun pernikahan sadari dosa mingguon, lam berbahagia rumah tangga nasida. Saya lehon mapul-apul di studio poparan ni uparlin soboru silitonga, hokok mana sida le Tuhan samar gugu nasida, jala marpangusadean holat tuho, pasu-pasu nasida. Asasik katon muarsa ni rohanai, dohot las ni roha dia kapino parna luhuna. Pasu-pasu pelantikan pengurus seksi sadarion, pendamping remaja, pengurus multimedia, pengurus kebaktian sore, patau mana sida mamuji guarmu di bagasan habisuho do gugu nasiakko, lahomakko basi ho Tuhan marhite-hite huriamon. Pasu-pasu pembangunan ni huriam, nang sinakapan ni huriam marhite akka tahapan-tahapan na ukulau kami. Saya pasada rohanami, jalau ka rohanami lahu marsadani roha, mangalugahon huriamon tujulan ni hari. Pasu-pasu manang ruas ni huriam saluhna, dia kaulon nasida, ngulu nasida di balian nang di hutape, di perusahaan nang di kantor pe, tabay pangabas patsarian pangomoan, pasamotan, pangkat di nasida. Salam martabatab manang gugu nasida li Tuhan, lahu patukon akan nariko di tonga-tonga ni huriam HKBP Jalan Lurah. Sai pasu-pasu makaruas munapasahato janji iman, amang pipasaribu boru panggabian. Songoni nang amang keluarga PH butar-butar boru sitorus. Songoni dokter Arwan boru marpang dotak KNN. Sai lampagadah kelas ni roha di nasida. Sai pasu-pasu ruas ni huriam simpatisan. NN Vivi Riana Teresia. Ho mali Tuhan mangingani rohana manang di dia pibana maringan. Pasu-pasu NN Wikwalu. Keluarga di Jia Ritonang boru sirait. Songoni nang NN Wikwonom. Napasahato nali Tuhan si pangidon na tuho. Say lampasiko manguluna sida diak kalas ni roha. Pasu-pasu keluarga Sri Orija Mas Sutarti .nn asima roha mali Tuhan di pangaratuan na ramoti na sida rap keluargana. Ho mali Tuhan na pamalupon ruas ni huriam na sedang kurang hipas na marsahit pihak di podoman na di bagas nang di rumah sakit asima roham sai daoni mana sida marhiti tanganmu na labohi saha di ho mahami ele Tuhan manumunomu ari na buluni ima parningotan hama mati ni Tuhan Yesus Kristus gabi pangomoan di hami gabi haluau di sadok ruas ni huriam dalan nami marulupulup marlas ni roha nang pesaleleng di tanook kami dangadong nasal pungulu nami sahalak pe naso manaon hapor sukon aledang ditadi koko kami ido pos ni rohanami alani Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahita hut papungu pilihan. Mauliate tung pamuna
tata acara pelantikan pengurus seksi pendamping remaja, pengurus multimedia dan kebaktian sore HKB Jalan Lurah. Mari demahita sian operasono pulupitu asada. Asindira hamu puji Allah manabusa dipaias ora aku gabeso ranganmu ingananmu rohanami tani mima rohi pakedon alunami gabe ulami. Pria itu hatta sadarion Minggu 10 April 2022 lanti hotta maka pengurus seksi pendamping remaja multimedia dok pengurus kebaktian sore ini huriata HKB Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2022-2024 alani tapi gema surat haputusan taringot tu pangojak kono dok pelantikan nasida aka ketua wakil ketua sekretaris bendahara Roma Tujolo Jongjong Dison dungi pengurus lengkap bisa berdiri di tempat masing-masing. Ujami ma surat keputusan Sian Huriata. Surat keputusan Pendeta HKB Jalan Lurah Resort Cimahi nomor 018 garis miring SK garis miring 02.6 garis miring 4 garis miring 2022 tentang penunjukan penetapan perangkat ketua seksi dan pengurus seksi, pendamping remaja, multimedia, pengurus kebaktian sore HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. 1. Mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai ketua dan pengurus seksi, pendamping remaja, multimedia, pengurus kebaktian sore di HKP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2022-2024. 2. Di dalam pelayanan fungsionaris, pelayan berpedoman kepada aturan peraturan HKP tahun 2022 setelah amandemen ketiga, konvensi RPP dan pedoman penata lain. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2022 dan berakhir 31 Maret tahun 2024. 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi tanggal 10 April 2022, Pendeta HKB Jalan Lurah Resort Cimahi, Pendeta Hasian BMS Purba STA, tertanda tangan dan distempel. Lampiran surat keputusan Pendeta HKB Jalan Lurah Resort Cimahi tentang penunjukan penetapan perangkat, seksi dan pengurus seksi, pendamping remaja, multimedia, pengurus kebaktian sore HKB Jalan Lurah Resort Cimahi, periode tahun 2022, tahun 2024. Nama-nama yang kami sebutkan, ketua, wakil ketua kalau ada, sekretaris dan bendahara, supaya dimohon maju ke depan. Seksi dalam Dewan Koinonia, 1 seksi sekolah minggu, ketua Renti Nurmala Boru Simangunsong, wakil ketua Nyonya TM Sirait Boru Pasaribu, sekretaris Angelita Stefani Boru Pasaribu, bendahara Nyonya Sihombing M Boru Sirait. 2 seksi remaja, ketua Derus Simarmata, wakil ketua Devta Silitonga, sekretaris Kesia Boru Silitonga, bendahara Gabriela Boru Pasaribu. Seksi-seksi di seksi remaja, seksi rohani Tesalonika Boru Gultom, Clara Boru Butar-Butar,
Citra Boru Pardede, Seksi Olahraga Martin Simanjuntak, Seksi Musik Leonardo Simanjuntak, Kor Bahaldo Simanjuntak, Humas Bagus Pujiantoro, Gilbert Pardede, Sosial Kesia Boru Sirait, pendamping remaja ke depan, Nyonya J. Gultom Boru Damanik, Rosinta Boru Panjaitan. Seksi Pemuda NHKPP Ketua Satria Adi Simanjuntak, Wakil Ketua 1 Ruben Manurung, Wakil Ketua 2 William Hasiolan Hutagaol, Sekretaris Della Sensela Simatupang, Bendahara 1 Santa Maria Simanungkalit, Bendahara 2 Kalista Felicia Tambunan. Seksi Perempuan, Ketua Nyonya P. Tambunan Boru Tapubolon, Sekretaris Nyonya Silaban Boru Pasaribu, Bendahara Nyonya Tambunan Boru Simatupang, Subseksi di Seksi Perempuan Kerohanian Situa L. Rusmiati Boru Sinaga, Nyonya Sirait Boru Situmorang, Nyonya Situa J. Simanjuntak Boru Silaban. Kor Nyonya Aritonang Inang Bibel Boru Siagian, Nyonya Mahulai Boru Simbolon. Sosial Nyonya Situa Sianipar Boru Sirait, Nyonya Situmorang Boru Panjaitan. Humas Nyonya Malau Boru Sitompul, Nyonya Simanukalit Boru Sinaga. Ekonomi Kreatif Nyonya Pardede Boru Sirait, Nyonya Pardede Boru Situmorang. Seksi Pemberdayaan Nyonya Simanjuntak Boru Tapubolon, Situa Simanjuntak Boru Simatupang, Nyonya Simanjuntak Boru Tapubolon. Seksi Konsumsi Nyonya Tobing Boru Tambunan, Nyonya Pardede Situa Boru Tapubolon, Nyonya Huta Barat Boru Sihite. Rumah Tangga Nyonya Sinaga Boru Turnip, Nyonya Sitorus Boru Pangaribuan. Seksi-seksi di kaum bapak, Ketua L. Pardede Boru Nainggolan, Sekretaris RDA Panjaitan Boru Siagian, Bendahara Situa P. Silitonga Boru Hutauruk. Subseksi di seksi kaum bapak, seksi rohani, Situa NTH Pardede, Situa RM Sinurat, Situa Jen Panjaitan. Kor Ina Pitupulu, Situa J. Manurung, P. Simanjuntak. Olahraga, Situa RF Sirait, B. Simanjuntak, Hadis Torus. Bagian peralatan, TL Hutapea, E. Gultom, S. Simanjuntak, calon Situa HY Panjaitan. Bagian Humas dan Sosial, Situa J. Hutagaol, P. Tambunan, S. Mahulai, Y. Simanjuntak. Seksi Lansia, Penasihat Situa M. Gultom, S. Hutagaol, Op. Stephen Boru Sibarani. Ketua E.A. Sihotang, Wakil Ketua W. Panjaitan, Sekretaris E.M. Simanjuntak, Bendahara Nyonya Panjaitan Boru Sitompul. Subseksi Sosial FFM Sinaga, Nyonya Siombing Boru Nenggolan. Kerohanian Situa D. Aritonang, Situa Kasianipar. Paduan Suara Nyonya Siombing Boru Semangunsong, Nyonya Simanjuntak Boru Gultom. Humas dan Kerjasama Eksternal S. Nenggolan, M. Pasaribu, Konsumsi Opudenggan Boru Silitonga. Seksi-seksi di Dewan Marturia, Seksi Sending, Situa J. Simanjuntak. 2 seksi musik, Ketua calon Situa HM Tambunan. Sekretaris Nyonya R. Tambunan Boru Pandiangan. Seksi-seksi di Dewan Diakonia, Seksi Dana Sosial Huria, Situa RML Sinurat. Sekretaris Situa HM Boru Tapubolon. 2 seksi pendidikan, RP Boru Sitompul SPD. 3 seksi kesehatan, Ketua Nyonya P. Pangaribuan Dr. Gigi Suerlina M. Boru Sitompul. Sekretaris Nyonya S. Nenggolan, Situa R. Boru Sinaga. Bendahara Nyonya Hasregar Renti Simanjuntak. Anggota Nyonya HR Hutajulu Dr. Sondang Boru Silalai SPTHT. Dr. Balen Aruan, Nyonya VPM Sinaga, Nyonya P. Tambunan, D. Boru Tampubolon, Esra Boru Simanjuntak. 4. Seksi Humas, Ketua Situa Kasiani Paresa, Sekretaris Situa JH Hutagaol. Multimedia, Ketuanya Situa NTH Pardede. Koordinator Live Streaming Situa JN Panjaitan. Koordinator Website Andre William Nainggolan.
Koordinator Sound System Gary M. Simanjuntak, Koordinator Infokus Situa NTH Pardede. Pengurus Kebaktian Sore, Ketua Inang Nina Boru Nainggolan, Koordinator WL dan Singer Rosinta Boru Panjaitan, Koordinator Musik Bungaran Panjaitan, Koordinator Pelayanan Artar Baskara Nainggolan. Demikianlah nama-nama pengurus seksi dan multimedia, pengurus kebaktian sore dan Paniroy pendamping remaja. Ditetapkan di Cimahi tanggal 10 April 2022, Pendeta KB Jalan Lurah Resort Cimahi, Pendeta Hasian BMS Purba STA tertanda tangan. Maredde Mahita nomor 651 2. Dan doa waktu debatku, tu Yesus Rajani Uriai, saya pakai aku do nasa tugaku mengaradoti Uriana. Kamanami dot inanami dang akanggi botonami naposo bulung remaja terjauh jala terpilih doa munuang gabi pengurus seksi multimedia pengurus kebaktian sore pendamping remaja huriah Kabijalan Lurah periode 2022-2024 lahobak kubasi tuhat tamariti ite huriai sada pasu-pasu nama sayar garoi dihamu siat debata alanita ingok ma disuruh Yesus dohita sama maritahu barita naulitu nasana tinopa marhiti tolu pajoni imamar pungu koinonia marpanidang yung marturia doho marhubas diakonia jala dilehod debata do tu hita katalenta si pakyota lau pasangapod debata mariti hiti pakkobasyo dihuriai asadapotan haluan ganup akkana porsea di Tuhan Yesus Kristus marojahan sian hatani debata na pinadda rodeng na manukun maahun waing dihamu naolo dohamu majalo ulauni songon dalan ni debata mangusehon asini rohana tuhuria dohot tu masyarakat molo songoni dok hamu ma alus muna atong mangasahon holong nasiat debata ama dohot asini rohani anak na Tuhan Yesus Kristus do panidangion nito di porbadia ahu uluan ni HKBP Jalan Lurah Resort Cimahion mangujakkon hamu gabi pengurus seksi pendamping remaja multimedia do pengurus kebaktian sore HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2022-2024 didongani dipargugoi dipatau Tuhan debata mahamu mangalehon mangulahon ulaon na pinasahat Tuhan musadarion bahen hasangapon di debata jala pasu-pasu di huriana amin.
Adopok kamu maturuas. Nah di bangku Boy Mahamudul. Urian itu hatta manasida pengurus seksi ni Huriata 2022-2024, pengurus multimedia, pendamping bajar-bajar, pengurus kebaktian sore. Tatangyak manasida anggiat di patau tu hatta di pargogoi makobasi ulau na pinasahat tu nasisar sadarion. Jala di pasu-pasu tu hatta mah ruas parhalaro nang saluhutna pengurus laho pauliulihon HKBP Jalan Luraon asalam tulina sironon nami selamat melayani Mariamu saluhutna horas hudul mamu. Songonima acara pelantikan dihita di Bagasan Sadarion. Laos tutupot nama perminggu tamaret de mahita 650 ayat 2 dot ayat 3. Batama namina di Banua Gijang horokaroran salut selelo na dengkado nasa ulibasa na mauliutus pasat hami masanan leon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asah parhasia kami pilihan opati puluh karajaon muri tonga-tonga ni uriam do di portibion buhai marohan nami mariti itu dim assalamu tadda hami gudang sileo leon mitu hami assalam kir-kir hami madok mau lihat itu ho mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehon mi toniru di pamataku hosadohon gogopi rodi salut artaku upasahan itu
alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dalam puna arajaon dot magabuon rodi haso ngapon saleleng ni leleng na amin. Jalo hamu pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madita saluna. Rak mahita do bazar. Nasoda nordara do pena pagi. Boy mahita sonari do nordara. Langsung madahoti di gedung sekolah minggu. Jalarak do pehita do dana pensiun HKBP. Dana pensiun HKBP di kotak 1000. Sian las ni rohata tapasa mau lihat